Arihidi ya kirugurio kia utambia wa thitima mwena wa Runyenjes, Minista wa hinya wa kuhuthika Opiyo Wandayi augite ni undu wa kugegania kuona atongoria marahunjia ukabira maitho-ini ma muingi handu ha gutacukia ikinya ria gucokaniriria Kenya handu maruma na kuonania bata wa guteaniria uteti utari na uguni na guthingata uthii wa na mbere. Men and women, whenever we go out of the country, we must preach unity and nationalism, not tribalism and sectarianism. Watu ambao wanaeneza porojo makiuga ate tutire thirikari ka tutire thirikari endi nyumokirie muthura thirikari eno niguo katiguo o hende twaigire ni mutimio ri kucio hindi ya magetha uraga. Wandayi akiorota mungethaniro kuria gathiririe ngwataniro ya President William Ruto na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ya kumba thirikari nyandanduku ari ta muhano wa uria Kenya magiriire ni gukofia. Not have development or progress in an environment of anarchy and chaos. It cannot be possible. We must have peace and tranquility. Lazima tuwe na amani na utulivu. Tugacokaringia hapa tunatomeka kwa mashinani. Mutome mwelekeo mukimaka kakigaranio. Kana teguo. Mundu akiita 70 kinatuka. Ndeto ino ikinyitwo mbaru ni mwandiki mukaru ministry-ini ya mahinya Alex Wachira na atongoria angi kuria maugite Gachagua ni akoretwo akihenania kuga aikari a kirima ni matiganeirio ni thirikari ino gwakinya ni mihango ya uthii wa na mbere. Thirikari ino, as we speak, we have 8 ministers spread across the mountain region. We have 15 PSs spread across the mountain region. Na hena mundu watu murakanwa akamwira mutire thirikari ni amuhenyeka ndaramuhenya. Na niwaonye nyinyi kama marafiki zangu, nyinyi msikubali mfanyishwe siasa ya kuwapotosha. Hiyo ni kama gani? Ya chuki na fitina. Hiyo msikubali. Emwegwa? Niki ni tondo ateti mamenanaga umunthe rocio kina makora methareno handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Ikua Waboshi.